بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمسك إنك ربتك في كرافوري وايما بتا في غرغرتا كيس جرة برمسكن إسا أفرفآتي واي كتاب بعيرتي إسا أفرفآتي barumskardaa kana keessatti waa'ee ribaa eegalla. Ribaa jechuun dhala. Aslitti ribaa jechuun waan xiqqoo namaa kennanii waan guddoo namarraa fudhatu dabalatu jechuu. Dhibba liqii namaa kennanii 500 namarraa fudhatu. Isiisaniin ribaa jedhaniin eegasii ammoo wanni kun martuu san jala seenti. waa wal fakkaatu lama wal jirjiiratanii takka dabaluun ribaa isiisan ammataa inni eegaluun qoonni kun ribal fadli jedhama kun ammoo ribal nasii'aa jedhama qooda ribal fadlii kana amma kanu eegaluun jechuu faslumaan jedhe duuba fi riba waa'ee ribaatti dubbanna jedhe ribaan kun haraama rabbii guddattuu haraama godhe yeroo haraama godhu ammoo ayaanni waan ribaa dubbatu qiyaasa malee ayata nama sodaachisu rabbiin suuratul baqaraa keessatti waan jedhe a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا rabbii warra dhala nyaaturraa dubbatee guyyaa qiyaamaa in gaggabanii in machaawanii deemuu hin danda'an jedhe ummata keessa qajeela. Rabbiin duuba gaa waan jedhe rabbiin bittaa gurgurtaa halaala godhee ammoo ribaa haraama godhe jedhe. Ayata biraa keessatti suuratul baqara illeen yamhaqullahu riba rabbiin ribaa kana horii karaa saniin argatan marayyoo rabbi barakaa keessaa fuudhan balleessa jedhe. حديث كيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث سنن نساء قارئي كيستي مال جده لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء لعن إن أباره جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربيني أباره آكل الربا نما ربا نياتني أباره وموكله نما bakka bu'ee san dalagullee in abaare wakaatibahu nama san barreessullee washaahideehi nama ragaa sanirra bahullee wanni kun amma yeroo ammaa kanatti nama bankii ribaa keessa hojjetu jechuu gabaabinatti ka barreessu haa ta'u ka maalii godhu haa ta'u ka mana dalagu haa ta'u ka namaa kennu haa taatu ka namarraa fuudhu haa taatu wanni sun martuu nama achi keessa hojjetu jechuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ni abaare. Hujii tun duuba irratti abaaramu jechuun dilii laaftuu miti jechuu. Kanaafuu gaa haraama jenna ribaan. Maal jedhe duuba abbaan kitaabaa rahimahullah laa yaxrumu ribaan haraama hin tahu jedhe. Ribaan haraama hin tahu jecha jedhu kana jecha bareedaa miti. Odoo kana jedhuu baatee silaa irra gaarii. Ribaan haraama hin tahu miti. Odoo silaa laa taxrumu ziyaadatu odoo jedhee silaa bareeddoo malaan. Dabaluun haraman taatu maal jecha ribaa jedhu kanaaf haraman tahuu kan odoo waliif fiduu baate laa yaxrumu ribaan haraman tahu waan biraati deemin illaa fil maxcuumaati wadhahabi waan akkanaatiif waan akkanaa keessan malee ribaan haraman tahuuf deemin garuu jechummaan hani kun bareedaa miti warri sharraxee ulamaa maal jedhan jechummaan kun bareedaam jedhan laa yaxrumu ribaan haraman tahuu odoo bakka jedhu tana silaa لا تحرم الزيادة أدو جدي سلا لا تحرم التفاضل أدو جدي أسو سلا بفبرات تعبير الرجل الرجاري جروان نتفدو كان لا يحرم حراما ته الربا ربان إلا مليا في المطعومات دهنا منيات ملي والذهب والفضة ملك ملي ذهب في الدايتون ميتافزيكايا يرو سنت ملكني عالم عيسى أما اللي أصلي ملك اسمه قروري ملك هدو جرامة ملك أمراكنا جلسينسيس وان ياتني في وان هرون من ملك وهي وولي الرابطة ملي
وان براكي سربان سينو بيكي يتشويسا أما قبابين التلال ربا واني جرانين كن بكا براكي سنسينو أتشد إن برباديني يتشويساتي تنهو أكام فانا ميغا نفهم سيسو ديمك أجيلة تقدنانير رسول ربي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث كان حديث الجبان بابتنا مريو الدام فوه حديث عبادة بن صامت كمسلم أديس كان حديث كان كيس مالجي الرسول عليه الصلاة والسلام ولما تيو ولنجرجيرا ربان كيس سينو سيدبتي توقف مالجي الذهب بالذهب ذهب يو بالتنجد والفضة بالفضة فدا يو جرجيرتني تكابتن غرغرتن والبر بالبر قمدي يو جرجيرتن والشعير بالشعير غربو يو جرجيرتن والتمر بالتمر تميرا تميران جرجيرتن والملح بالملح سوغدا يو جرجيرتن ونكم مرتو والربان كيسا سينو بيكاي مال برباچي سدوب مثلا بمثل فكين انتهو قبجل سواء بسواء حقن اللين حق مساني انتهو قبجل حق كان حق سني قدو قبدا دبلو ننديتو يو إني دنيا تكوتاي دنيا تكو قدو قبدا يوني كيلو تكتاي كيلو تكو قدو يوني غلاس تكوتاي غلاس تكو قدو قبدا والفكاتو قبان جيچو يدن بيد أچمته قبل لك اللين سينو ننديتو وحقا ماما واني إني رسولي دبتان كون ذهب فدان ملك هاجنو قمدي إيقربو تميرا سوغدا وانكم مرتو إيهان هاجنو وان كان مرا ولك أبي يوان بفتكاسا والدبرفتو والجرجيرتو والرابطتو وكبر بعدن تاتو أسو ملكني كيسان سين نبيكا غربو جرجيرتو بربادي غربو بفتكا قبان غربو بفتاني قرص أفتور سنة هجمين كان كني في سنة رافرتو بربادا والدبرسون دندتني بيكا أدبينا چلا غربونكو والدبرون دندو بيكا والقطاو قبا غرا مرانو والقطاو قبا كيلو والقطاي سفر والقطاي أكاتا والقطاي حركته قبل لا جتي دوبا مال جدي إيجا حديثها كان فهمني حديث ديش ما جدي فإذا اختلفت يو والأبد جدي هذه الأصناف واني ندوبا نكو يو والأبد أكام والأبون قمدي في غربو وللرابطن أن قمدي قباتي غربو قبدا وللراجل جيرتو بربان مال جدي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أكفي فيتن الجرجيرة داجر إذا كان يدا بيد واني يبدون نلال ليوس حركت تهوق أبدي الله حركت تانان وما وان براران بربانو إيغا واني لما كنت تقوته باتدي هنا غرغراته حركت تهوج الله لالا والدبرسو وما ركون قبدو غربوه قمدي والجرجيرة والدبرسو نندين بقولو مسنقا والجرجيرة والدبرسو نندين تانا كيلو سدنا كنتي تانا كيلو شنسي كنون نندين ركون انجلتو مالغا تيجارة لما نتو كوميتي غرو حركت تهوق أبديوس حقنا إيجا حديث الرابراني كتابة كينتي ديبنا مال جد دوبا كتابني والعلة علان جد سببان جدشو في تحريم المطعومات وان نمني نياتو كان سببان حرام قدنيف الطعم دهنما جدا دهنما رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث معمر بن عبد الله كمسلم أديس كيسة مال جد الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام إهني إهنان جد إهنم ما كان دبت لك أبي رسول الله عليه السلام سببان ما دوب إني دهانته هو نكون يو دهانا انتهينو وانهم كيسة ينسينو وان إلان كيسة سينوف جرتنا سببان إسان تو دهانا جد واني دهانا انتهينا سجل سينون دنديتو مذهبني شافعي إلا وان ياتمو كان
inni dhihana namni nyaatu tahu illaa godhe. Wanni dhihana namni nyaatu hin tahin takkalleen as jalan seentu jedha. Ammoo masalaan tun masalaa khilaafaati. Madhabni irratti wal dhadhaban. Illaan maal irratti? Illaan dhihanamu, illaan gurguramuumu, illaan bitamuumu, illaan kaayamuumu, illaan umrii dheeratuumu. Waa hedduu irratti wal dhaban. Garuu madhabni Shaafi'iitun nasii kana fudhatanii dhihana tahuu jedha wanni dhihana hin ta'in kan ilmi namaa nyaanne as jalan seentuu jedhan. Takka sun qooduu tokkoomi. وفي تحريم الذهب والفضة إلا ذهبا في فضة حرام قدو سببان جتشو سببان ذهبا في فضة حرامتهن كونهما جر كل ما انتهوا قيام الأشياء قيمة ومرأ ملقني قيمة ومراتي واني ميزاني ومرأ لا لما ملق wanni kun gaarii makiinaan kun moo kanatti irra gaarii yoo barbaanne akkami beekna kana gatiin hagam jenna kana gatiin 10,000 kaanoo hagam jenna 5,000 maal kanatti irra gaarii qiiman namni hilaa manni kun lamaan kamtu irra gaarii kana gatiin 150 kunoo kun 120 maal kanatti irra gaarii qiiman namni wahiilaalu miizanni wahilaalan mallaqa wanni martuu duuba laalas jala seentii ilaalama. Dhahabaaf fiddaa callaa miti wanni qiima meeshaa namni ilaaluun martuu kana jala seentii. Mallaqni keenya jala seene moore bakki mallaqa jala seensaniin as laal. Illaa tana yoo beekte waan illaa san qabu martuu san jala seenti. Illaan fiddaa fi dhahaba haraama ribaan keessatti ta'uu maal jenne isattu waan maraan qiima waan maraatiin laalan. Gatii waan tokko yoo beekuu barbaadde hagam takka wanni kun jabdu wanni kun laaftu yoo beekuu barbaadde gatiin isii hagam jetta. Doolaraan taate, birriin taate, yuuroon taate, boondiin taate, waan biraatiin taate mallaqa kanaan miizanarra kennee waan kana laallatuun hagamii tun hagamii suuqii seenteti waa bitatu barbaadda. Wanni ati wahiin qiiman ati wahiin gootu gatii rakkatabaa qabdu tan. Kanarra 100 akka tabaa qaba kanarra 500 kanarra 200 kanarra 300 kanarra 100 kanarra 150 wanni ati wahii mazzantu gatii irra jirtu tanaa waa mazzantaati. Wanni kun hagam takka gaarii meeshaa wal fakkaatu ka gatiin 6-7 addaan rakka tabaa qabdu garte sii galte wanni kun hagam takka addaan walirra gaarii wal fakkaata. Hunduu marcumaa namni irra taa'u kanaa jennu fakkeenyaaf teessoo mana keessa irra taa'an bal'oo tana bitatu barbaaddi. Suuqii tana callaa gurgurtu gurguddoo kee dhufte gatii 20 arguun mala 500 gartee 600 gartee 700 gartee 800 gartee 900 gartee 1,000 gartee 2,000 gartee 3,000 arguun mala ta 3,000tiif ta 500 tun tokkoo miti abadan maalirra sii galti gatiirra sii galti maali waa miizan nama duuba gun mallaqaa waa miizan ilaal marcumaa teessoo amma guddoo bitatu barbaanne tana maalin miizanarra kennee qiimaa isii beekne tanaan beekne jechuudha. Kanaafuu nu barbaachisu mallaqni miizana waan marayyuu gargar namaa baasuu jechuudha. Bakka tana qajeela beekuu nu barbaachisa. Ribaan waa lama callaa keessa seenuu danda'anuun jedhan. Ribaan waa lama qofa. Rasuula Rabbitti homa lama dubbatan. الذهب بالذهب والفضة بالفضة بابا تاك إيجاسي والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر لين بابا براتي جرت أنا مال توليك أبا جرى درالمي ملكته هو لك أبا جروت بوداتان هو دهنته هو لك أبا تنافو مال جري وني دهننا ما تها هندو تلمي ما نياتي جراتون رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبته باته وما رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبته تنجل سينتي بيكا أجيشو أكس تونو واني ملكته نمني قبيادك وهم بيتته هندو
Dahabaa fiddaa kana jala seentii beeka. Mallaqni sun mallaqa jajjabaa gatii guddoo qabu akka boondii akka dirhama kuweetii kana ka qaalii kana tahuu ta biraa tarakasa akka mallaqoota hedduu biyya Afrikaa ta milyuuna lakkaawamu tahuu garuu qiimawwan maraa biyya sanitti mallaquma saniin ilaalama. Mallaqni san keessa riba jira jechuudha. Mallaqa san yeroo walirraa jirjiirattu mallaqa wal fakkaatu tokko yeroo walirraa jirjiirtu wal dabarsuu hin dandeettu. Tokko liqii gootee tokko amma godhullee hin dandeettu jechuudha. Mallaqa wal hin fakkaanne hoo yeroo walirraa saraftu doolaraaf birrii sarafte wal dabarsuu ni dandeette. Qiimaa jara lamaanii gargar jira. Qiimaa jarattu gargar jira. Qiimaan tun dahabatidhaa qabdi. Giraamni dahabaa doolaraan hagam yoo jettee har'a gaafatte. Warri Waashington jiru doolaraan hagas yoo siin jedhe Minisootaa bilbiltee dahabni giraamni tokko hagam jennaan doolara hagas siin jedhan. Finfinnee bilbiltee dahabni giraama tokko hagam jennaan birrii hagas jedhe. Birrii tanaaf doolara kana waliin sarafata hagasuma. Sarafni baananuu sanii bara. Yoo ati birrii isaan sii himan tana doolara kaan bira qabdee laalte sarafni baananuu qiiman birrii takkaatu qiiman doolara tokkootu birrii hagas jechuudha. Kanaafuu maal baranne duuba bakka tana xamma. Illaa baranne illaa waan tokkoo beekuu jechuun hukmii waan sanii beekte jechuudha. Culumaa'iin fuqahaa'ni wanni isaan guddoo laalan waan kana gabbaasanii laalanii illaa sii barbaadanii sii himan. Illaa maaliif sii himan? Akka ati eeganaa irra qiyaafachuu dandeettuuf. Wanni jira addunyaa gubbaa waa afran rasuulli dubbate tanaa miti waa shan waa jaha dubbatanii. Hadiis kana keessatti dahabaaf fiddaa dubbatanii, qamadii dubbatanii, garbuu dubbatanii, timira dubbatanii, soogda dubbatanii. Wanni waa shanaan tanaa miti waa jahaan tanaa miti jechuudha. Wanni jira addunyaa gubbaa waa jaha callaa miti. Waa jaha qofaan hin jiraatini akkamitti waan addunyaa gubbaa guutee jiru san tamtu waan rasuulli jedhe tana fakkaataa akkamitti beeknee as jala seensifna. Akkamitti tamtu tana jala hin jirtu jennee ofirraa jalaa dhiifna jechuudha dubbiin. Wanni nu laalluun illaa waan sanii beeku. Wanni rasuulli dubbate, wanni qur'aanni dubbate, wanni hadiifni dubbate sun maaliif dubbatanii beeku? Yoo maaliif hin beekin juujaa taana. Nama hedduu asirra juujaa ta'ee beekaagaa. Nama baay'eetu waan jahii rasuulli dubbatan alayhi salaatu wassalaam tana qofaa fudhatee ribaa waan biraa keessa hin jiru guutumattuu hidhee gadhiise. Dahabaa waan dalagdu hi'oo, fiddaa hi'oo, qamadii hi'oo, garbuu hi'oo, timiraa hi'oo, soogdaa hi'oo waan biraati. Boqqoolloo dalagaani. Boqqoolloo wal dabarfadha rakkoon qabdu waan feete godhi siin jedha. Mishingaa dalagaani. Wamaa rakkoon qabdu dalagadhu siin jedha. Tana gaa bakki dubbiin itti baddilaan. Mee boqqoolloo fi qamadiin maal gargar jirti? Waan zamana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam biyya rasuula rabbii jiru san jirattu qamadii. Boqqoolloon hin jirtu. Yookaan rasuulli waan jiraa marayyuu hin dubbanne haga tokko keessaa dubbate hayni kun fakkii namaa haa taatuuf. Kanaafuu duuba mas'alaa tana akka gaarii beekuu qabna. Wanni kun hin galiniif haguma rasuulli dubbate kana qofaa zaahira kana fudhatanii wanni biraa as jalan seentu qiyaasni hin jiru jedhe. Warri qiyaasni diidan tana laaf. Zaahiriyaan tana diidan. Haga zaahira rasuulli dubbatana fudhannee wanni nurra qiyaafannu takkallee hin jirtu jedhan. Wanni eegasii gabbar. Wanni biyya biratti dalagamaa takkallee ribaan keessa hin jirtu jechuudha. Rasuulli dhahabaaf fiddaa callaa dubbate mallaqni amma isin dubbattan ka waraqaa kun waan dur jiraatii miti kun jalan seenu haga feetan dhala walii kennaa dhala walirraa fudhadhaa liqii walii kennaa dhala walirra kaayadhaa waan feetan godhaa jedhan. Dubbiin badduugaa subhaanallah amantii taphatuu taati. Qiyaasni baanan kana qiyaasni baanan aqlii beeka. Waan tokko rabbiin guddaan siitiin waan san fakkaate fiddee jala kaayuu danda'u ati. Yoo san danda'e amantii taphattee beeki. Maal amantiin waan hunda maqaan dhoof waan wal fakkaataa keessaa takkuma maqaadha waan.
تان أتي في الدجا لك هايودا داود بينا ملا كان فون بربانو مسألة رباءات مسألة جبدو وان تاتف مسألة دلين سيلي قردو وان تاتف بكتنك أجيلت في الرهابيكنو مسألة تناف irra dhaabadhee yeroo dheertuu itti kennee bakka gabaabduu tanarratti barumsa keenya ka ardhaa asirratti dhaabnee barumsatti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe mee wanni kun akkam takkaan ribaan karaa kamiin seenaa bal'ifnee waliin laalla haga achi keessatti wal geennu rabbi khayrii adunyaa akhiraa waliin nuu qabe sharrii adunyaa akhiraa maraa nurraa qabe adunyaa akhiraa yaa rabbi nu rakkisin nu salphisin nu jibbin nu jaaladhu yaa rabbi kiyya yaa rabbi المكان نوكا جلتي يا رب رزقي حلال بلدو نوكن يا رب فيا قدان نوكن يا رب إيمان قدان نوكن يا رب كران كترت نوتكسي يا رب كران كترت نوتكسي عمري رنو ديرسي فيا رن نوكن رزقي رن نوكن نجار رن نوكن نوك أنا نيسي يا رب ويا سير نوكلتي تولي خاتما نوكا جلتي نهي وان أتجالة ترجرو يا رب دعتين نفيدي نهي وان أتجيب تقباجرو يا رب دعتين نفيدي يا رب ويا دوتي تين نفتو نهي وان أتجالة تتراجم مدو قباجرو كأتلي نور رجالته يا ربي جبنتين يا رب نجيبني كأتلي نور رجالته كأكاسيس يا ربي دعتين نفيدي خاتمان وقيلتي قبرتين يا ربي شف جنتان وقولي يا رب فلان كدرت ويا جبهان سن وسلبسيني قاعد ساشين كيجرون تأسيسي دليتين مرايران ودبري يا ربي حسابتكم على ركوتكم على إنك إسرع سنة دبرسي حودي رسول ربي رانو وباسي يا رب جنة الفردوس تولهن كيتني فما أتمان وجيفر يا ربي هجنا في جاه قبرون ستانو كيس والجين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.